Salama na amani julahanyu si doananya nyiu hali chama la suluhu, chama la siasa, la kirania, ikao ngalaminio, ngalhabilio, ukaya ngilo na leshauri la hensi, na leshauri kalitiziro, ama wakomor, wakiri wa fezero, leshauri lihomba suluhu, yani duka karnauja hunde nsihato hakusabuzi, vatina uka tutiamba hindu ambao suluhu ne suluhu hindu kaya handani do hambe hidir yuka dasne daula France ikao ihanyi sensi hatu ya Komor hama bakia maili rengele bakia lezima ngali rumao ze sharia za Faransa ye padenzima ngerumilwao uhada zimrwaji mana wa Komor ngari hansio marais, hansio na mawakala na hizo sharmu za sabuzi kartine eheze ho sabuzi maana handani katufanywa pesa kabisa na kuba lukaya ngao zenongo zatu pia zenike daula Faransa badi ndongo nzima mbili dizo rakuba lirkenizo na daivi dainukaya zilara 20 harumaze jana maana kuba lukazira 20 dizo rkenizo rido hadalana do zirenga resterehi sirlo harmoyez walo harma henulonayez alafu zirali mongo minane rikubalu karir doyeha harma jamba de masanduku ya Faransa alafu wakati lana wonga mjoka ngasna harijazenji ikao kejabidiriyehe lazima rumie ngo katlangenga ngasiwa udwamba ngari hawa ngari parao ngari jerizifani norizi kubalu karizihensi sheyo rolonio dayo rali 20 rihibao alafu ya kadavili gasna inu mbuda ya shuma ikawe kamdo ndonza tsahi haki evenga ungarjo humtemayo shawo kartuo no kara hakarja zingara zenongo yode mana lamboka ya ndongo handana lazimu heni wandu walona ye usuka no henti ndongo lazimu handani da hiyo handani do hambe hilijo kansida sine de la France rifanye sulu au kakartu fanya sulu harai sulu hiyo bahia wasitsa mikataba minroaji na sizinroaji watina hambe za hema pesa ngamzirejei pande hema pesa inu kaitsuhu uja haworlona tabuda sine de la France hukarfanya mapesa hatu dabuka sinsi huru na nsi huru ufanye mapesa hao yondo ngalazimu wandu wahirambuwe haizo utukai suluhu wandu kwa tujua ngarjo hambe ino hema pesa yodo jambo kwa na nyasi wakiri wa hadali hana ngwafanya ukaya waihansi ukaya yo kwa tujua na yode handani batina inu rohambe ukaya rirengwa nsi hatu ama upande wa he leo hii ramzar jitekeleze husuani uliho rais Mwenyasi Azali Asman kutubilia le taifa ni menivan na ye harenge azma ukaya ndungu ndao harumani chaguzi za kwenda ndo baada yetumu harumwa mwezi wa Julieti baada ukaya harenge azma ukaya ngurumio nukta harumaze mada zahe sharia utaho ya rumie nukta ya 12 ikao yo 12 ngizana mbawazi njinga bwana mbawa yararu ya tairumie ili abadile sharia ni nukta hiyo ketumi karuhusa ya ulalue se sharia ikamsa ho ya towe sharia ye de nukta 42 shabada ngubazizo utaho ya unisukari nukta 12 inu ari ikao de yararu utaho nisukari iyo gejohumika haki ili ajue ya badile sharia nukta inu ketumika hata sha amma utingono kakatudunge sharia ngwahivenza yote handani leo kakatudunge sharia Mwenyasi ikilizoni nwaikaja dunge sharia mana eduru ya hishe sosha maurehija badari fanya eduru harumwe maswe marar kwa lazima harumwe lane kaja shitehisha subuti hapara ichaguzi harumwa chesi washangazija sharito wanoke kwa lazima ritimize lane karjao na wananyasi waju harumwe lungo yinu shanga mwanao leo baada Mwenyasi Azali katuste sharia nijuzo sabuzi katuste leonga wajuha wataho wawanenai na hiyo haki ya hawa wawanenai kati ruhare sharia
shanga wasisi mfano sisulu kana udungo wananyasi wanu ze mazama yanu ikao handani wokwatu hambe mihima ya sabuza hekomor nade mipaka hekomor nade ukana mapesa nade ukaika uladhimwike bada ranzimu hazizi nambili kubali hada alo rija ranisa sharia rija ranisa sharia shanyumeni dungu ambukari do zungulia randi sangazija rende mzuan rende mali kauladhimu de maure karjenda yode manu kasisi kweli mwanyasa zali asman katustehe sharia katustehe ne namna jitekeleza mboka ya rengsa harumie ye nukta 12 ikawe nukta inuila wana haruma zenongo za kisharia za uzima ikawe inunga ambao ndongo zindwaji shama abo ya sahawe ya ngufikiru kayari inge bidoi mminke haki shaketu mminke haki nabo ngarjuja mfikiri jeri nanu ndoe nukta inu mane nukta ngiyo muhimu andoi juwe mane kangu sawa badile sharia kaula dhimu ya rumie ye nukta 42 ikawa indio ya lazima irumie na inukana ujua kuirumia waeche manange bida irumie bene mewakala lafu mkinishi yokaya bada kati na mawakala evenge katujua irumia shabanu hata inu ya 12 ya tawa irumie bahiyo tena nge bidio ikaharenge hatua ikawe kangu onokari ngasarmu wakati hiyo manamanu ya nuktua yonesa ngiyo na mada ndaru haruma nuktua inu ya 12 ni ambao 12 hamsitiri wa raru dio ya tawa ya rumia mana dio ya sajitekeleza kari ngwamboka ya haninkiwa ye sharenga shiminka au sharmweza sabuzi heni mndungu jujwa huisoma ngujo nondo kaya ketu minka hata hauka handani evanuru wasuli haruma daraja hindinu kaya zango za kisharia kastue endelea zanongozi ifutihana ngabo tabu ndondo ikaunge bidia rengeze eze hato inilia jogumia vaninu ndongo ikaunge minka ukweli hajujwa bada manange yaonesa ndondo kangabo tabu ntui venwando ndondo leo ajujari venwe mana hindini habo ngamjua ndondo kaya hausikitifu wandu kwatina ila subra ya ushinda wadunge zanongozino wenge haftaha riti kewale haku kamkazo yabo honiso kaya nukta kauladhimu ya irumi hausabuzi upande wahe ya sharia de nukta 42 na inu ya 12 hata irumi hata ino kangu irumio ngeonesa ndondo kana tujua irumio wakati zila azma joko zirenga baheka juzirenga waeche iyo garjo hirejei yevenge wananyasi wa Komor na mjuano ndondo kaekeo mananyasi gufanywe halinu sindongo zinji dabokao jokaya zeroho zehem Komor beka yanga mjuhambo kangarongo na isha karturongo na zeko zeroho zehem Komor ngazisuha ndondo ngazifao nokeja bidi manama mkomor lamha ujuhe ujuse roho yaho ujuzise uke mwanadamu wasabuzi mana ye imani ya kibinadamu ngehwambia uke mwanadamu ye imani ya kimungu ikawo wenji wa Komorungu ambango niyo ngehwambia utena uke mwanadamu evenge abo lamha urambu ndondo sisi ngaremao ndondo na singarlaanio umvasi unu shakar tudungo wananyaswa hema zama ikao ngwao kinyumenezi sharmwe sabuzi wanwe ilo muhimu doka wajuarengezi ya ilo nazali yakana iklil yakana sambi yakana zal ilibao wakewaruma shati wandukao ngwao lolea ndondo yenti harmwe mihima edemano kasikarti dao mana kwa jaju hajana evenge hata mpakada ngarjure jeze zanongozin manarkari wahirandisa ujeleza harmai sulu ila namna rejojari jitekeleze shaama ikawuka muhimu nanu mfumo jautana ngatuju jitekeleza harmai mada he sharia inu amjuja ni somendo nondo ya Kikomor ili wandu wa elewe maninde ya kauladhimu doje rejeleza Kikomor manangi wa muhimu hindi Mkomor elewe zanongozinu ili yatikubali atohadalwe halini yabo hata mpaka daabo wananyasi nari tafadhali narione heni namna pia rijuhe ritokubali rike halinu bah rito kansi ridolinda ukayari wala nanyasi kao kwa tina kwa tutawa badiliza nongozinu wajuzi badili marhaba hata mpaka daabo na mke harma amani na wema kamgwaleni